wa'lamu ande annama ghanimtum kala jawdi kono hoyri ko heɓuɗon min shay'in immorde piiji ka jihaadi seeɓike ko honno sendirte awa fa anna lillahi ande harayno wodani allah khumusahu jowaɓal mungal wali rasuli e nelaɗo walli del qurba e jomiraɓe ɓattodiral ɓen wal yatama al yatima ɓen wal masakin e miskinaɓe ɓe wa bini sabil e ɓiɓɓe laawi ɓe kala jawdi kono hoyri ko heeɓi koye fecce pecce joyi. feccere goo ko Allah, feccere goo ko nelaɗo on, feccere goo ko ɓattodiraɓe ɓen, feccere goo ko alyatima ɓen, feccere goo ko miskinaɓe ɓen, feccere goo ko ɓiɓɓe laayi ɓe. jon noon a sikkay ɗo ni pecce jeegoo kono ko joyi, mana feccere Allah nden ko nden ɗon nelaɗo Allah on sallllahu alayhi wa sallam jeeyi. nelaɗo feccayno pecce joyi, kala jawdi kono hoyri ko heeɓi kanko ƴetta feccere, ɓattodiraɓe makko ɓen ƴetta feccere, alyatimaɓe ɓen ƴetta feccere, miskinaɓe ɓen ƴetta feccere, yiɓiɓɓe laayi ɓen ƴetta feccere. ko ni jawdi kono hoyri on sendira e nder gurdam maɓɓe ɗan kamɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ha ɓaɓe fatike. ɓaɓe fatike hande kadi feccere nde nelaɗo wowno ƴettude nden e feccere ko ɓattodiraɓe maɓɓe ɓen wowno kon ƴettude, hande kadi ɗen pecce ɗon ɗiɗi fukki, hande kadi ɗen ɗon anila. sabu mako Aboubacry ni Siddiq radiallahu anhu o wi kanko Aboubacry samitu mi nani rasulallah nelaɗo sallah sallam yaqulu kamɓe tigi ɓe maka li kulli nabiyin tuuma, kala annabajo mo mari kado hunkun o ñamata fi hayati e nder gurdam makko ɗam. fa ida mata so mayi sakatat haray kun iwi e makko falam yakun ba'dahu li ahadin, hande kadi kun wonanta goto. ɓawo nelaɗo fatike tan Aboubacry e sayidna Oumar e sayidna Ousmane tawi jawdi kono hoyri on ko fecce pecce tati waɗete, hande kadi ɗiɗi ɗen ittama. joni ko miskinaɓe ɓen e alyatimaɓe ɓen e ɓiɓɓe laayi ɓe. hande kadi ila ɗo ha ñande dargal dari musidɓe julɓe, sen haaɓi jawdi jihaadi kala jawdi kono hoyri ko heeɓi ko ɗe pecce tati feccete yo musidɓe julɓe ko ni ɓe addirani en ka tafsir. in kuntum so laatike dey amantum billahi ɗo gomɗini Allah wa ma anzalna e koko men jippini ala abdina e dow jiyaɗo amen on yawmal furqan, ñalande sendidirde gonga e fenande ɗo woni yawma badiri, yawmal tagal jam an yande ko neli ɗin ɗiɗi fottuno. wallahu kanko Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in e dow kala hunde ɗadirun ko o wawɗo kanko Allah. ɓay noon Allah kala hunde ko a wawɗo. Allah okkor men jawdi ko yonantamen, ko lellantamen, lannantamen. Allah okkor men cellal, Allah okkor men laamu, Allah okkor men polgal e hoore ɓe heferaɓe amen. jonnu men juulirɗe ɗen sabu waɗugol men almamiɓe, jonnu men laamu ngun sabu waɗugol men président ɓe. ya hayyu ya qayyum. Allah teɗɗo ɗo no daali idi antum anditeto mane tawno onon julɓe ɓen bil udwati duniya hiɗon e fello hikkorgo ngon ga Madina ga, na hikkorgo ko aduna de, ko hikkorgo Madina ga. Qur'an yiye gono toon ko tafsirirteɗe luka on, goɗɗe gon toon ko tafsiru majji on ɗe tafsirirte. sa tafsirirɗe luka on a yanay tumade tawno ɗon ka fello hikkorgo Madina ga. won kamɓe bil udwatil uswa eɓe ka fello woɗɗugo hikkorgo Makka to. warrakubu setewol ngol, setewol Aba Sufyana ngol, asfala minkum hingol sengoli koyɗe mo. walaw tawa'attum hakke ko julɓe ɓen e Aba Sufyan e fedde Aba Jahali nden koɓe fotti ɗon kamɓe tato tek Allah daali haysi on halduno fottugol ɗon lahtalattum o lutodirrayno filmi e aadi ni woɓɓe mon adatono woɓɓe. walakin sikoni Allah tigi composi ɗum liyahdi Allah fi Allah ñaw amuran fiyake kana laatiɗe mafulan ko golleteɗe li halika fiyo halko man halaka on halkotoɗo ala an bayyinatin e gaye ɓangandu e devant fou o yaha ya wuura man hayya on wuuro an bayyinatin e ɓangandu e devant mo tato kala. Allah tawi Allah hoddiri tawi ko heferaɓe ɓen halkoto ko gomɓe yimɓe ɓe woni ko foolata. wa inna Allah nden Allah samin ko nano alimun ko anduɗo. idi yurikahumullah on tutumande Allah hulluno maɓe Muhammadu fi manamika ka ɗoygol ma qalilan tawi koɓe seeɗaɓe. walaw arakam saabu so hullunoɓe ɓe kathiran koɓe buyi on hulayno la fashiltum on sertayno wala tanazatum on poɗodirayno ɓe wakkiloɗe ɓe no heeɓa ɓe ɗuuɗi tertoɗen fil on poɗodirayno fil amrika fiyaki. walakin Allah sikoni Allah sallama o hisini kala ko wiyete kon wenje yeddodiral. inna on Allah liun ko anduɗo de musidɓe julde bidati sudur ko woni kon e ka gunduji ɓerɗe. wa idi yurikumuhum ante tumande Allah hulluno on ɓe idil taqaytum tumande fottono ɗon ka jihadi fi aynikum ka guitemon ɗalilan koɓe seeɗaɓe ɓe wulure kamɓe julɓe men ɓe inni tawsi ɓe no timmi temedere. wa yuqallilukum o pandini on onon kadi fi aynim ka guite maɓɓe 130 e sappo e tato ɓe inni tawsi ɓe no timmi temedere. bi mana
Allah fanɗini goto kala ka guite oya liyaqdiya Allahu fi Allah ñaw amran fiyake kana laatiɗe mafulan koɗe golleteɗe par ce que si goto kala yino oyan buyi on tigui hulayno kono Allah warrini wa ilallahi ko faade ko Allah turjaul umuru ruttorde fiyakuji ɗi ya ayuha alladina amanu kono yo gomniɓe ida laqitum so tawi woni on fotti fiyatan e fedde heferaɓe ka jihadi fasbutu tabite taw hulu ballal ngal ko Allah jogui wadkurullaha janto ɗon inde Allah nden katiran moƴƴa noon ya andingol en jantagol inde Allah no wona saabu ya foolu ayɓe maɗen ya cheikh o wi jante inde Allah nden o hattal ɗon wi katiran moƴƴa siɗen faala folde ɓe ayɓe men wonen jantotoɓe inde Allah lakum no wodan lakum wonande on la'allakum no gasa onon tuflihuna on malnoyte Allah yo en malne e hoore ayɓe men ɓe anna e lahara watullah ɗofto ɗon Allah noon kadi waɗon ko yamiri kon wa rasulahu ene laaɗo makko on wala tanasa o waton poɗodir few woni ini fatafchalu sakko serton on poɗodira tun serton ka sertuɗon kadi o wattaɓe haɓarihi ko mbelol molngol yahay wonon hulɓe wonon sikkitiɓe wasbiru muñe inna allaha no allah ma asabirin mo wonde muñiɓe wala takunu watan laato kalladina sifa ɓen yimɓe haraju yaltuɓe min diyari himɓe wi ka galleli maɓɓe bataran hiɓe bunga aba jaali on ko fanda no yara beere hirsangeloɗi fayɗi wayi a annasi e yingo yimɓe ɓen waya sudduna hiɓe sakko yimɓe ɓen an sabilillahi e ɓantugol lawa dina Allah kan onon ta on wawno wallahu Allah bima yamaluna ko ɗonno kongollude nden ñande e adi nden ñande mohitun ko huɓutuɗo fo wa idi zayyana lahum cheytanu ante tumande cheytani cuɗannoɓe amalahum gollele maɓɓe bonɗe ɗen wa qala o wiɓe heyi wakkile onon yo heferaɓe la ghaliba lakum ala folowo on ala yawma hande minan nasi immorde yimɓe ɓen dareno ɗuɗirɗon e pi kadi wa inni min iblisa jaaru lakum komi kawtal mum komi ballo men o haalani ɓe ɗum ka nder wonkiji maɓɓe ɓe wakkili yeyi ɗon ha falamma tara atil fiyatani tumande feddeji ɗin ɗiɗi yiidirno julɓe heferaɓe julɓe ɓen nakasa o yititi kanko iblisa alaaki bayi ɓaawa makko tawi noon o yii ko ɓe yiyaali malaika ɓeeɗa yiyata malaika kanko noon o yii malaika ɓe wiyano ɗen naane Allah ɓeydiri on alfin minal malaikati murdifin malaikaɓe wuluure jokkodirɓe kanko yiiɓe o rekkili kisan wagala wi inni min mbari ɗum komi woɗɗitiɗo min komi moɗon nani wona en goto tawi noon lanni lawade inni min ara mi yima la tarawna ko on yiyaali iblisa ko fenowo tayle ɗon o woli gonga o yii ko ɓe yaali o wi inni mi akhafullah miɗo huula Allah ɗon noon o fenay hulata Allah wallahu Allah shadidul iqabi ko tiɗuɗo ledde id yaqulu lmunafiquna ante tumade nafiqi ɓen wiyayno walladina e ɓen fi qulubihim ɓen e ɓerɗe mum maradum ñaw nafiqaku ɓen ɓe julɓe garra haulai hoodi ɓeɗo dinahum dina maɓɓe kan siko dina maɓɓe yamiri yoɓe darto gil dentil ɗo aka dina maɓɓe torompiɓe kamɓe ɓe nafiqiyagal woni nde ɓerɗe mum ɓe wuli ɗum ala daali wa man yatawakkal ala llahi wallahi kala holorɗo Allah fa innahu no Allah azizun ko teddo hakim ko ñeñuɗo e ñawre makko nden walaw tara hara yeyno idi yatawaffa alladina tuma nde warayno ɓen kafaru yedduɓe almalaikatu malaikaɓe mana hara yeyno tuma nde heferaɓe ɓen ari wargol ɓe heferaɓe ɓernde ma ɓurtayno e maɓɓe ya cheikhu ya ahi ayi e yadribuna hiɓe piya wujuhahum geece maɓɓe ɗen nde hiɓe wara ɓe wade baraɓe maɓɓe ɓera ɓe luubo ka yeeso ɓe dampaka ɓaawo ɓe inna yaltine wonkiji muɗum ɗin ɗo wadugu dekke adabal hariki lette wulɗe dalika ko waɗi ɗum mbima qaddamata aydikum ko saabu ko ardinirɗum juuɗe mon ɗe wa anna allah e kadi Allah laysa wonali bi zallamin toñolil abidi jiyaɓe ɓen few kala ko yiɗon Allah waɗi goɗɗo ko kanko faggitani kadaɓe ali fir'auna ina waywa koni li fir'auna walladina e ɓen min qabilim aditiɓe ɓe kafaruɓe yeddiɓe ayatillahi ayaji Allah ɗen fakadahumullah Allah nangiri ɓe ɓe dunubi bakkatuji maɓɓe ɗin inna allaha no Allah qawiyun ko dolnuɗo shadidul iqabi ko tiɗuɗo ledde dalika ko waɗi ɗum mbiyanna Allah saabu Allah lam yaku o wonali mughayyiran himo sansa nimatan nema namaha mo nemini ala ɗamin e dow yimɓe hatta yughayyiru ma wi anfusihim ha ɓe sansa kon koye wonkiji maɓɓe ɗi ko nema neɓi e hoorema sa yeddali Allah ka sansata ko lette kadi neɓi e hoorema sa ɗoftaki Allah kañum kadi sansata kala ko woni e ma ko sa sansi si sansa wa anna allaha no Allah samin ko nano alimun ko anduɗo yallah waɗi enen guine chance ɓe comportement mum Allah subahana taala sansade e lette ɗo tun non e hoore me kadaɓe ali fir'auna ɗum no wawa koni el fir'auna walladina e ɓe min qabli maditiɓe ɓe kaddabuɓe fenniɓe ayati rabbim ayaji joyi maɓɓe ɗen fa halaknahum min halkiriɓe ɓe donobim saabu bakkatuji maɓɓe ɗin wa agraknahum min yooli ala fir'auna koni el fir'auna ɗin wa kullun ɓeɗo fof kanuɓe laatike zalimina koɓe tuñuɓe
inna sharra dawabbe ande ko ɓuri bonde ko mimminoto kon fof ka hoore leydi ɗo indallahi ka allah alladina ko ɓen kafaru yeferɓe fahum kamɓe la yuminuna ɓe gomɗina alladina ɓen ahatta minhum ɓe ahoduɗa e mum summa yanquduna refti ɓe firti ahadam ahadi maɓɓe ndin alyahuda bani qouraysa e bani nadir fi kulli maratin e kala lawol tuma nde halduɗuɗa e maɓɓe ɓe firta wom kamɓe la yattaguna ɓe hulata allah naati ɗon kadi kala firtowo ahadi hande hino naati ɗon ɓeeɗo firtowo ahadi fa imma tattafannam amma sa fuuliɓe a heeɓi feere maɓɓe fil harbi ka guere a nangiɓe fa chardi bihim yagginirɓe man halfam ɓen irteɓe ɓawa maɓɓe saabu warugol ɓe laalam gasa kamɓe yaddakkaruna ɓe wajitata wa imma takhafanna amma sa huuli min qawmin immorde ɓe khiyanatan jam fa firtogol ahadi an kadi ta suuɗo firta ahadi ndin e gunɗo siɗa golludude e goɗɗo jamfike e gunɗo anta a jamfo e gunɗo so jamfike e gunɗo a jamfike e gunɗo on foti bakkatu famdede ilayhim an fero e maɓɓe ahadi ndin ala sawan e dow fotodiral yaw ha tawaɓe ma nela nelal a ko enen halduno ɗum ɓami humpitike on firti ami firtinani ko ɗum gikko julɗo ta en jamfo allah yiɗa jamfotoɗo inna allah ande no allah la yuhibbul kha'inina o yiɗa jamfotoɗo ɗen wala yahsabanna alladina wata sikko ɓeɗo kafaru yedduɓe sababuɓe aditoto men ɓe aditotako men innamno kamɓe la yujisuna ɓe lawotako men onon julɓe ɓen kadi on torama waɗe sababuji ɗi wawɗum ɗin woton ƴettu juuɗe mon ɗen ukkonɗe kariɗo wa aiddu lam heɓilaneɓe mastata'tum kala ko wawɗon min quwwatin immorde dole heɓilaneɓe mo laspere mo finkari mo laɓɓum mo kaafa mo sarde combat mo misilwal wa min ribatul khayli immorde pucci humaɗi ɗeltaɗi hande ɗum woni sarde combaji e miggije turhibuna bi hulɓiniron ɗum adu wallahi ayɓe allah ɓen wa aduwakum ayɓe mon ɓen wa akharina e woɓɓe gono to min dunim ko hewtaɓe naafiqiɓe kadi ayɓe mon la ta'lamunam kono onon andaɓe allahu ko allah yalamum andi ɓe ɓen kadi heɓilaneɓe wama tunfiqu kala ko dépense ɗon sakki ɗon min shay'in immorde e piiji fi sabilillah fiidi ka dina allah yuwaffa ilaykum on jonni tete ɗum wantum onon la tuzlamuna on toñatake kamɓe hefraɓe wen janahu si ɓe ɓaarike si ɓe oñanike si ɓe ɗaɓɓiti ila lissalmi uttu on pee on hakkundeji moon ta on sal fajina halaha an kadi mouhammadou oñano ɓuttu on yiilo ara e ɓuttu on wa tawakkal alallahi hoolora allah innahun allah huwa samiu kanko nano al alim anduɗo on yuridu si ɓe falama an yahdauka nde ɓe janfotoma ta holo fa inna hasbaka allahu andu allah yonima allah gaynanima wallade kanko allah ni o ayyadaka sembinirɗoma binasrihi ballal makko ngal wa bil muminina o sembiniri gomɗi ɓeyditiɓɓen kadi ballal makko ngal wa allah fa o wowini bayna qulubi hakkude ɓerɗe maɓɓe ɗen aligol o weldinini hakkude ɓerɗe maɓɓe ɗen ko fanda ɗo ko awse e hasraji ko ɓen woni sababu nuzul ɗe ayaji koye hoore maɓɓe jippi hat ko ɓe lurrunoɓe wartidiroɓe adine laaɗo fewde ha tawaɓe madina adi ɓe silmude allah daali law an faqata hara a dépensino sinno a dépensima fil ardi dendanangal kon kon ka leydi jami an dendangal fiyoɓe weldu ma a lafta a wawano weldindinde bayna ɓulubim hakkude ɓerɗe maɓɓe ɗen walakinna allah sukoni allah allah faw kankoni ko weldindini hiɓɓidiri baynahum hakkude maɓɓe ɓe woni welduɓe woni nene gotoɓe innahu allah azizun ko teddu hakimu ko ñeñuɗo jaa ko andingol ɗen kala lamɗo yo ƴettu politique makko on ɗo jaka wona yenugol ngol leñolɗa saku maaro leña yeena o préfecture ɗa saku maaro jana ɗum waɗata réconciliation hakkude jama laamaɗo ko woni réconciliation ko nunɗugol hakkude maɓɓe ka décret ji nunɗa hakkude maɓɓe ka dokke nunɗa hakkude maɓɓe ka kala ñawoje e jarrabuyeji e musibaji hande kadi on yeyi leƴƴi ɗin fof e préfecture ji ɗin fof no wona welduɓe wona nene gotoɓe jaa ko ɗum woni réconciliation jana funsugol jawdi yeena ɓeeɗa waɗata ɓuttu ɗum wawata wonde ya ayuhan nabiyu kawi annabaji allah hasbuka allahu allah yonima wa man ittaba'aka e kala jokkoɓema minal mu'minina immorde gomɗino ɓe allah gaynani on yo allah gaynan en ya ayuhan nabiyu kawi annabaji allah ndaare mukkura mum on yiyata allah no ina ya mouhammad kaye mouhammadou allah jammitata inde makko allah no teddini mouhammadou teddinen mouhammadou ko ya ayuhan nabiyu tun ko nokkeli tati e nder qur'an o min abdoullahi kalami andi allah no jammiti inde ne laaɗo o wima mouhammadou ɗum kadi o noddamogoy ko e nder yewtereji ɗin o jammiti inde makko en feƴƴi jammitande wotere ɗiɗiji ɗin hino yeeso ko ayo annabaji allah on ɗeltu gomɗinɓe ɓe alal qitali e dow hawre nden julɗo kala no hani wadde entraînement joɗagol fendo tawa hunde wawata deringil no jooɗi hunde gaynata si ƴawi pellum si ƴawi escalier premier dal deuxiéme dal lahay ɗo nangi ko julɗo koye waɗa entraînement
Allah subhanahu wa ta'ala daali in yakun silatike minkum e moɗon 20 nogayo sabiruna muñiɓe ɗum woni julɓe yahlibu koɓe foolu 100 ɓe mana goto kala koye foolu nogayo ko ɗum ni goto kala koye foolu kan 10 wa in yakun silatike minkum moɗon 100 temedere yahlibu koyeɓe foolu alfan wulure ko ɗum woni hani goto koye foolu 10 min alladina e moɗɗe ɓen kafaru yedde ɓe ɓiyannam saabu kamɓe pamon koɓe yimɓe lafka huna ɓe faama guere jonno en jooɗiki haa ko kamɓe faami guere ko enen woni faama guere Allah daali o aya ɗo gollitira e nder duuɓi Allah wi al ana joni ɗum woni batte guere on badiri feƴƴi o inni joni noon julɓe ɓen onon kadi on ɗuuɗi seeɗa mo andi kadi hiɗo loyi gokkum khaffafa allahu ankum Allah foyi hintinani on o ɗuytani on seeɗa wa alima mo andi anna fikum no moɗon da'afa luuɓe ɓe mara doole joni o ɗuyti fa yakun silatike min ko moɗon 100 temedere sabiratun muññiɓe ɗum woni julɓe yaghlibu ɓe folu 200 temedere bi mana ila hande woni goto kontor ɗiɗo hay ko goto kontor 10 jeetato fof ɗuytama wa yakun silatike min ko moɗon alfun wulure yaghlibu ɓe folu alfayni wuluje ɗiɗi bi idnillahi e ɗum e Allah walla ma sabirin mo wonde muññiɓe ɗeyaji ɗon holli musidɓe julɓe son taskike ila ɗo ha ñande dargal dari haray heeferaɓe hino woni cowalle ɗiɗi e hoore julɓe so tawi woni julɓe wulure no ka hoore leydi haray ko raɓɓi ɗo heeferaɓe guluje ɗiɗo no woodi sa yi Allah darike ɗon mo wawno ɗuytude so darike goto kala yo foolu ɗiɗo ko andigol en ha ñande dargal dari julɗo kala haray mo mari heeferaɓe ɗiɗo ɓe o yangodata e muɗum donc ɗum waɗi ko yo waɗe entraînement ɗiɗo wama kana li nabiyin hanana annabajo an yakuna lawne latantomo asra nangaɓe joguita hatta yuskina ha lanna ɗigginde o munca kala kefiru fil ardi kon ka leydi turiɗuna kere on faala arada duniya jawdi aduna he wallahu Allah wa kanko yuridul akhirah ko lahara on ko faala dey wallahu al azizun ko tedda kimun ko yeñuɗo sababu nuzul on ne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nanguno heferaɓe capanɗe jeɗɗo ko kere badri o diisi sahaba ɓen ko raɓɓiɗi kon Aboubacry kañum diisi modi min ko mi koye yurme ɓe ittinen ɓe acceten ɓe hollen ɓe na en gotum Seydina Umar wo min ko mi goto kala koye jonnumo siɓɓe makko ɓen ka julɓe o wara min ko ɗum mi yi nelaɗo tawti feere Aboubacry nden tawno ko nden ɗum ɓuuri yaadude e faɓen Allah jeppini aya tawti Seydina Umar ko waɗi si nelaɗo makino ko goo law kana nabiyun fi ummati la kana Umar tawi annabajo o nayno e mofte anɗen hara namin nokkugoɓe maki law kana nabiyun baadi si annabajo arayno ɓe aare ko Umar saabu nokkeli buy nelaɗo e Aboubacry wontira ɗa Seydina Umar tu wontira ɗa Qur'an kippo ɗum no ga nokkeli buy en hewta e mum Allah daali lawla kitabun sonano ko windino konka lawhil mahfuz min Allah e modde kala sabaka ko aditino wonde o halkata on lamassakum memay noon fima khattum sabu koko jaɓuɗon sabu koko nanguɗon he jawdi ko sottirɗon ɓe ko ittinɗon ɓe memayno on sabu ɗum ɗo adabu letta azimun mawnuɗe ko andigol ne laaɗo ko ɓe waɗi kon hana joni noon ɓay on lanniɓe ittinde Allah daali fa kulu ñaame mimma ganimtum jawdi kon hoyri ko heeɓi ɗon kon halalan tayiban ko laaɓan ɗum on dagani ɗum on ko woni yeeso wata on wattu inna allahan Allah gafurun ko yafotoɗo rahimun ko yurmeteɗo ya ayuhan nabiyyu ko wi annabajo Allah qul wi an liman fi aydikum ɓe wonɓe ka juuɗe mon ɗum woni capanɗe jeeɗiɗo nangaɓen ka kere badiri minal asra immorde nangaɓe in yalamillahu si Allah hino ande fi qulubikum hino e nder ɓerɗe mon ɗen hayran moƴƴere yu'tikum o yoɓay on hayran ko ɓuuri moƴƴude mimma ukhida minkum eɗen jawle ɗe jatta ɗon ittina ɗon o yaghfir lakum o yaafo on charti on woni e tungom ɗin ɓe lanni wallahu Allah gafurun ko yaafotoɗo rahimun ko yurmeteɗo wa yuridu siɓe faalama khiyanata ka jamfagol mo Muhammadu ta juhe ogat kanullah gomɗi ɓe jamfiki Allah mo jamfiki Allah wona an gaɗata mo yeddi Allah wona an o ɗoftoto min qabilu ko adi kono fa amkana minhum Allah ñiiɓinno lette makko ɗen e maɓɓe wallahu Allah alimun ko andu hakimun ko ñeñuɗe ñawre makko nden inna alladina ande no ɓen amanu gomɗinɓe wa hajaruɓe feri ɓe wi Makka ɓe Madina wa jahaduɓe tinnori ɓe amwalin jawle maɓɓe ɗe wanfusimi wonkiji maɓɓe ɗin fi sabilillahi fi ɓantugol law dina Allah kan walladina e ɓen awa wernuɓe ɓe ɗum woni ansariyankoɓe Madina wa nasoruɓe walliɓe ulayka ɓe ɗo foppuno fota baɗum yoga e maɓɓe awliya o baɗum ko weldiɓe yoga walladina ɓen amanu gomɗinɓe walam yuhajiruɓe ferali ɓe jooɗi Makka ton malakum alana o min walayatum e weldudugol e maɓɓe min shayin hay pusta wondon e maɓɓe hatta yuhajiru ha ɓe fera ko woni tun en istansarukum si ɓe ɗaɓɓiri on ballal fiddini ka dina ɓe nangondiɗe heferaɓe madama ko ɓe julɓe fa aleykum no fawi on nasru wallugol ɓe sarti illa ala qawmin
si wona hara ko e hoore yimɓe baynakum wa baynahum ɓen hakkunde mum e mum nitaɓon ahadi wonde on haɓataɓe ɓe haɓata on julɓe gomɗinɓe duuniɓe makka ɓe jaɓali ferde ɓen si probléme yaniɓe hakkunde maɓɓe ɓe jogui ɗon ahadi mum ɗon on wallataɓe si wona ɗum haray on wallaɓe Allah teɗɗotowo ɗon o daali walla Allah bima ta'maluna kon ɗon golde kon fo basirun ko sutiɗo walladina ɓen kafaru yeddoɓe kamɓe kadi baɗum yoga e maɓɓe awliya o baɗum ko weldiɓe yoga illa tafalu son huwali ɗum takun laatoto fellite fitina fil ardi ka leydi wa fasadun e bone kabirun molanaɗo yo Allah dandu en walladina ɓen amanu gomni ɓe wajaruɓe firi wa jahaduɓe tinni fi sabilillah fi ɓantugo lawdina Allah kan walladin ɗum woni muhajirina walladina e ɓen awaw wernuɓe ɓe wa nasaruɓe walliɓe ɗum woni ansar ulayka ɓeɗo humul mu'mina ko ɓeno gomniɓe ɓen haqqanta gonga lamnoɗen ɓe mahfiratun yafuya wa rizqun yarske karimun tedduɗo labaɗo walladina ɓen amanu gomɓe min mbaɗu ɓawo ɓen ɗum fof ɗum woni enen ɓe mofte fewdo ɗo wa hajaruɓe firi kamɓe kadi ɓe wi kala ka Allah yeddete ɓe wi ka Allah gomɗinte rewe wa jahaduɓe tinni kamɓe kadi embere maɓɓe on ma'akum ɓen ɗon kadi wonday e mo on nokku gotum ka aljanna fi kala on wuridare fa ulayka ara ɓeɗo min kon ko jeeyaɓe mo modi Allah ñoyaji yurmede modi Allahu akbar modi Allah ko moƴƴo ndarewi mo wattidi en e sahabaɓe Aboubacry emo Umaru en e Ousmane en mo wattidi en ene laaɗo en wuurida e kadi golle men moƴƴe hewta golle maɓɓe ɗen ko saabu tun anniyeji meɗen ɗin toyi wa ulul arhami awa jomiraɓe en ɗammaji ɓen ba'adum ko yoga e maɓɓe awlaabi ba'aden ɓuuri handude e yoga fi kitabillahi ka deftere Allah ila ɗo on andi hari ɓe jangino kanisa to no selli ka yimɓe ɗiɗo wona jaatiguiɓe welda ha ɓe wasodira